Paskah ma batahaganupan Tuhan domma puho taluma hamateyan. Paima idalani hita risadarion icalo hita hatani Tuhan nagabe panotak bata. Paima ai martonggo melebe hita. Tuhan nami Tuhan Yesus nado puho anjaha mataluhon hamateyan terima kasih mabamu dihut kanami ipa puho ham jana marulih bani haguluhan na pina sirsirmu. Tuhan Yesus bani namandalani golu on hatamu mapanotak ban nami jana jupahan mahanami marahitei golu nama dearin pinuji maham Tuhan. Amin. Hatani Tuhan panotak bata nagabe bohal ni parton duyonta nini bani Hezekiel 10 sada ayat 10 sia das kubani 20 isobut sonon. Jadi berehonon kuma bani Syria uhur nasada anjahanah konon kudo tonduina bayu hubagas Sidea pada ohon kudo uhur batu humbani daging ni Sidea anjaha berehonon kudo bani Sidea uhur namar pangahapan semar parlahu Sidea bagas titahku iramot kon aturanku anjaha idalan kon gabe bangsaku masidea anjaha ahu gabe naibatani Sidea Aima dasni kita haganupan hinaholongan di bagas Tuhan Yesus nado puhoin sada kisah atape teori sapulidi anggo i didah kita ai memang anggo sada lidia itu hasa lang terbahen makorhon agiaha sobaliman losing ipake orang tua atau guru isi sekolah tene. Tapi ididah kita ketika hati-hati bahen ia martupu marpuluh-puluh biji dengan sendiri ini boido marfungsiai laho manapu payas kon alaman atape menarik kotoran na adung bani ianan sekitarta ase hubata haganupan ketika sapu ai duma marfungsi diar totu mapakorhon mahoma ibagas haganupan fungsi pakon dampak ni ya na siol sebuton do hujai na pasti adong do na manrahutai na patupuhonai gabe sada marpuluh-puluh lidiai ya jadi anggora pintar halak ni memang boima irahut jenges tahan duka dan lain sebagainya mbak tene jana on mahomani turi-turian na marhasoman hapor sayaon dom hujai hita halak na tinopan ini bata halak na pinilih ini bata marbagai hadirion marbagai hauhurun marbagai age tujuan das kubani pembahenan marbagai dua itu nih jana ijon ma marhiteon ni hatan itu ibagas na marbagai bagiai ni hadir Tuhan jana domu bani parpuhoon ni Yesus Kristus pesta Paskah ai doma mulak manggolu iya jana gabe Tuhan na manggolu na sirsir laho memberi haguluhan namar pangarapan bata ia sendiri langsung turun tangan ya hadir menjadi pemersatu nini bani ayat sadarion berehonon kuma bani Sidea uhur nasada ya jadi dia langsung yang bertindak naibata turun tangan pasadahon hauhuron na marlegan-legan na marbagi-bagi ai hauhuron na irajai tondui apa kuasa rapa rosu ni naibata jadi ijon ma hajong-jongan ta sebagai orang Kristen homa bani panorangon bangsa ai ijia sonai agi hita na forsai bagi Yesus Kristus bani panorangon domma ipasada jana irrahut hauronta marhide tondui ni tondui na passing aima tondui na bayu na pina sirsirnya ubata jana marhite ni tondui ai do boi homani iorbat sagala na langpas atap na mangolati fungsi-fungsi hauhuron apa hadagingota na memang dibutuhkan Tuhan segera gabe halak na mardomu hubani harosuhni lidi itu berasal dari marharohan umbani lambe ya apakah
lambeni kalapa, lambeni bagot, ay biasanya yang gue huta-hutakan jana atau lambeni kelapa sawit, ay mana biasa sonarion, nabahak sonarion. Iya. Ay mana ngoni kikis do lembaran-lembaran ni lambe ay. Tadi melidin, tulangan ni kan. Ya, jadi on mana kikis ay kikis sehingga jupah melidi jana on mana irahut gabe sada. Sonai mahadiri on tahun domma ikikis, domma i pasusi, domma i paborsi kumani hal-hal nala marguna atau mangolati fungsi-fungsi kehidupan na iarap kon Tuhan humbatta. Domma i pada uhur batu humbani daging ta. Uhur batu tentu bani konteks ijia adalah hengkeng ni par laho, paruhuran, agi pembahenan kan. Nah selalu tertarik dan terus oji bani lang mader. Haganu panai domma ikikis dan dibaharui oleh roh Tuhan. Se domma tanggal saja tong ni dosa ai ibagas napor saya itu bani Tuhan. Jana iya ni tonduyai. Jadi domu hubani parpasusi na binahin ni Tuhan ai jupah mahalak napor saya in bani goluh. Nini ijon ibagas uhur nawar pangahapan. Uhur nomor pangahapan na iarap kon humbata sonari adalah tahu yang baik, mau berbuat baik, dan juga bekerja keras sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu mar pangahapan, uhur nomor pangahapan, adong tubuh tong ibagas uhur sihol padearhon, sihol laho paulihon, sihol laho mandalankon, nahina rosuni Tuhan. Arihan bata aima titahni, bakon aturan, aima arihan. On majoloman, on mapatokan, rule. Jadi kan nagabe si pa ihuti-huton jana on ma na menjamin rosi naman rahut sasitong ni bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Israel gabe bangsa nebata gabe Tuhan Bani Israel diikat oleh perjanjian baru di dalam hati namar pangahapan, uhur namar pangahapan namang golu domu bani titah pakon aturan ni. Jadi ijon ma simbol kesetiaan ai. Sonai do kita homa. Jadi aturan pakon titah na go ki jalo hita domu bani Kristen ta ai ma holong. Umat titah si bagalan. Holong do pak nai bata, holong do pak hasoman. Ibotoh kita membahen nama der makorjahon nama der ai sebagai tanda ni cinta kasih yang hidup dalam diri kita. Uhur nama pangapanai totu tarida ibagas butir-butir holong si horjahononta. Haholongi hamma hasomanmu, haholongi hamma keluargamu, haholongi hamma agi dunia ijaham marianan. Ase gabe harusuni Tuhan kita jana tanda umat atau bangsa pilihan Tuhan. Selamat mahubata ganupan menjalani kasih atau mewujudkan kasih yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ibagas holong ai totu buidu dosa irupku. Ibagas holong ai totu buidu nama dari pataridakon. Ibagas holong ai hadir Tuhan. Anggolau kita lau menandai holong ai buka hati kepada Tuhan. Open your heart to Jesus. Dupai lahu makorjaon holongai. Open your heart to others. Jadi buka ma uhur mudo pakasoman lalegan. Selamat menjalankan kasih sebagai bukti Paskah itu nyata. Amin. Bertongko kita. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma ipuhoi jana ipatubu kam hanami padua halihon. Jana gabe peringatan namang gulma benami rosi agenuan sebagai halak napor saya hubamu. Topato tap kam betonduimu marianan benami Tuhan. Sejupa kam hanami ibagas rosumu. Taridah mahoma Bapa tanda kehadiranmu marhite hanami. Itonga-tonga ni dunia namar siha holongan on. Pinuji magoranmu Bapa. Pasu-pasu hamma hanami agi horjanami. Rosi parguluhan nami hunjon hujanan. Ibagasam Yesus Kristus Tuhan namanggolu in hanami doma martonggo. Amin. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niatin ni bata Bapa apa parsoran ni tondu na pasing mama kasomani na siam haganupan. Amin.